Teman-teman, kembali lagi di channel Lihat Keseruan. Kali ini kita akan main Pespa. Kenzo, roti, roti, roti tawar, roti manis. Kenzo, roti. Enak deh. Roti tawar, roti manis, roti. Agak ke depan deh. Dede aus gak? Dede aus ya? Aha, gimana kalau kita beli es krim? Yuk, kita beli es krim yuk. Dede mau es krim gak? Pak, iya, Pespa, yuk kita beli es krim. Ayo. Ini dia teman-teman. Ini dia es krim Dede. Kita buka yuk. Buka. Dede rasa apa, Nak? Ini rasa apa? Banana. Enak deh es krimnya, Dek. Enak deh. Adek rasa apa? Kok dilepas digigit dong? Enak. Enak banget teman-teman, es krimnya enak ya deh. Enak. Mantap. Ya udah buka bisa nggak? Adek, es krimnya enak. Nggak nengok. Kenzo nggak nengok. Dia lagi foto. Mamnya cemot-cemot. Jauh-jauh ngeremnya. Jauh-jauh banget. Sampai 6 kali. Abang-abang. Tin. Dek, Lihat. enak nggak? Lihat. Enak nggak? Lihat.